وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga urip Allah damakan dari nuno si sagyang kaiya kalilimut tanu yang kaiya inadin tanua Islamic seminar tanu uman alungan salasa pepengni tanu si ikwallah apakam berakatan kan wallahu taala sumanga orasyon nagusopan nagun tamaniyo nagugiang kutua kapanana mariu sa kapapakasenggay niyo sauras makapantag si sagyang kaiya di itano kapaganadasang kaiya agamatan wa agama Islam ayamataan na giyang kaiya lagi da iya kalilimod na aya sabab pa dinun kapakatambong sabad kung mga kad na sabab si sagyang kutua kay ilayran si ko pangilaylaniran ugay na gii na di ay paggunaan malakalilimod si isa pangilaylayan wallah subhanahu wa ta'ala. Gina ni sabab pa di tanong di ikapanaguntaman kapanamar kagyang kaya kapapadan tanong si sagyang kaya dunia na di ay kekakal nagudi ketatap na di kelalayon ka aden din apu unanaya na adn mambuak kapusanian din mati magaanan na kapa antun ini bana keganatan tan bu agyang kaya dunia. Gina ni sabab pa gyang kaya dunia na darpa ini ya mapapenuh-penuh atapeng darpa ini ya mapapenuh-penuh atapeng nagu mapapenuh atiuba nagu mapapenuh mga awida akal nagu kapakam buku pepegiksaminan tanu saya wallah subhanahu wa ta'ala pepegiksaminan wallahu ta'ala si sagyang kaya dunia agyang kutua mga uripenian amya maratiaya pakisugat kira agyang kutua ayama ananian na kapa kaluluag nagup kisugat kira agyang kutua ayama ananian na masikot giyang kutua margen nagugyang kutua malbud nagup kisugat kira agyang kutua kapipia aginawa agugyang kutua kasasakit pakisugat kira agyang kutua ayam ananian na kakawasaan agugyang kutua kapupubri nagup kisugat kiram penagyang kutua mga tapang agyanan so ayam ananian na mga tapang si agama tanwa agama Islam. Gina ni sabab pakiaturun wallah subhanahu wa ta'ala at tigyan manai kullu nafsin dha'iqatul maut uman ibaraniyawa na palaya pakatam sa kapatay uman ibaraniyawa na uman isakiran na pakatam sa kapatay wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah na ito pangabirakan wa tigwallah so marata nagusumapya ayam ananian na fitnah tapang isugat amirakan wa tigwallah so marata agusumapya atapang wa ilayna turja'un na si kanor kami pakandud si kanor kami makapembelingan ating manai o
Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah mana niyan Naswallahu ta'ala na ipatepengar katan wagiang kaya piti barangan ati uba. Ipatepengar katan wallah suaya makna niyan na mga limu yan. Yang kaya piti barangan alimu wallah subhanahu wa ta'ala apki juga terkatano na mga tepengar katan waya wallah. Nagu tepengar katan mampu wallah agiang kutwa kapki juga terkatano agiang kutwa antuna ini bana mga tiuba. Nagutap pangarkatan pun wallah agiang kutwa ayam maknanian na piti barangan san suka pipi aginawa suka sasakit giang kutwa kakawasaan giang kutwa kapupubri giang kutwa kamargenan giang kutwa kapakadadaya na palayaanan tepeng wallah palayarkatan wanan ipesugat wallah subhanahu wa ta'ala ka ipetepeng wanan wallah subhanahu wa ta'ala agi pagi lain wallah tindun wallah o anta wa arkatanu ipupenalamat igira manuto amia sugat sakanian alimu na tepengan wallah o penalamat sutau anta aka pagungkir abanian dina pagu cara agiang kutwa limun wallah sisa agiang kutwa ibkerarangit wallah subhanahu wa ta'ala madakal sutta pengwallah gitu sebab ayam maknanian na pagi lain penwallah o anta wa ipemaka sabar nagu anta wa imangatawa kedaan sainam sisa agiang kutwa lim wallah subhanahu wa ta'ala palayaanan itu pengwallah kapag mayroon na pagi lain wallah agiang kutwa penalamat pagi lain wallah sira katano o penalamat tanu anta kaseng katano udina pagungkir tanu pagilain wallah o sebar tanu anta ka ayam maknanian na kedaan tanu sa inam sisa giang kutwa lim wallah subhanahu wa ta'ala giang kutwa kia terun wallah atigin manai wa nabluukum isuga tamirkan watik wallah atapang na ayak atru o Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma na tigir manai ayama nagiang kana nakatir wallah awana belukum itu pengakan rekan watik manai wallah na ayakun amana nian atigu Ibnu Abbas nabtalikum bisyarri wal khair ay bisyiddati wal rakha was sihhati was saqam wal ghina wal faqr wal halal wal haram wat ta'a wal ma'siyah wal huda wad dalal ayama nian atigu Ibnu Abbas ini mana niyan si cagian kaya katur wallahu ta'ala na itu pengamerkano sumarata nagu sumapia nagu itu pengamerkano watig manai itu pengamerkano suaya makna niyan nakapipia aginawa nagu suka sasakit nagu itu pengamerkano suka kawaksaan agu suaya makna niyan nakapubri wal halal wal haram nagu itu pengamerkano pensu halal nagu su haram wat ta'a wal ma'siyah nagu sokapang ngunutan nagu sokam beradusa wal huda wad dalal nagu itu pengamirkano penasuturan nagu giang kutwa kajudigan gianan imana giang kanan akiaturun wallah subhanahu wa ta'ala atigin manai wa nabluukum bisyarri wal khair itu pengamirkano isuga tamirkano den sumarata nagu sumapia afitna aya maknanian na tepang ay suga terkatan wallah subhanahu wa ta'ala urian yan napitur wallah tigena wa ilayna turja'un ay maknanian na wa ilayna turja'un si ikanur kami pagendud si ikanur kami maka pembelingan ay maknanian na tigu Ibnu Abbas na fanujazikum ala mawaqifikum min hadhihi al-ahwal belasana misakan watig manai o Allah siku mga tindagyo udina tia okityo sakini pentagniu si sagiang kaya mga betad mau ula-ula faman waqafa mawqifal mu'min wattaqallaha fi kulli halatin nala al-masuba sadin sataw asi sakanian pentag si sakanian tumindig si sakanian suramig si sagiang kutwa ukit ulina betad umiratiya nagu ikalakian su Allah subhanahu wa ta'ala si ku apian tuna betad
na keparulinian agiang kutua balas apu nasi wallah subhanahu wa ta'ala. Wa man asaa nala al-uquba na gusadin sa tao ang gulula sa dimapia ayam ananian nang gelbak samarata na keparulinian agiang kutua siksa apu nasi wallah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya kamu pagintau tanusang kaya dunia na masugat tanu tepeng petepengan tanu wallah subhanahu wa ta'ala itepengiar katanu agiang kutua langwan taman petepengar katanu wallah so pimbarang amanga antuni ni bana tepeng si isagiang kaya dunia na aya katawi tanurun na ayamu ipetepengar katanu wallah nagiang kutua mangararata pepengu ula-ula lagi duka sa sakit lagi dua yang maknanian na mga degan mga linong mga piti barangan sa nakatutong na gusto lang wantama sa nakadisgrasya aya katawit tanurun na bagi nam itepang katan wallahu ta'ala di tanu katawan na giyang kutua kap kesugatan walimu giyang kutua kap pakaparulitan sa limu wallah subhanahu wa ta'ala nagugiyang kutua kapi pia ginawatanu gitanu kapakasunur nagyuto na tepang rakatanu penuntuk wallah subhanahu wa ta'ala tepang rakatanu tu wallah subhanahu wa ta'ala igira manunto miya kakwatanu salimu na inur kau tuni bagi wallah subhanahu wa ta'ala kapagilin wallah awantum na ikiding kasagiyang kutua limu ay ini bagi raka wallah pagusan nakasi ikwi kasusuat wallah ang anta kasingka pakapesiunutasi sagiang kutua baya aginawangka petepengang kasan wallah subhanahu wa ta'ala nakagi petepengan tanusan wallah na mananggilatan pananggilaan tanu agiang kutua aya maknanian na dapat akilay tanurun wallah subhanahu wa ta'ala siiku aya maknanian na dimapia agalbak kilay tanurun wallah agiang kutua dimapia agalbak mga pantag si sagiang kutua limu amin isugat raka wallah subhanahu wa ta'ala na pitirupun wallah subhanahu wa ta'ala ayakatir wallah nantigian naman ay wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladhina idha asabathum musibah قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بتروا الله سبحانه وتعالى تجر مني ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع متى نتي والله تعالى أيت pengamir kanun natigen manay so kalak والجوع nagugyang kutwa kapakagdam sa ungus wa naqsim minal amwal nagu itu pengamir kanun nanti wallah agiang kutwa kap kekurangi si ku mga tamu wal anfus nagu sukap kekurangi si ku mga ginawa agi itu suka patay wat samarat nagu giang kutwa kap kekurangi si ku mga unga na antunay pia kaurianun wallah wa basyiris sabirin na pamanutuling ka sama pia sa mga tao ang mga sasabar ayam mana lagi yang kaya tepengrakatan Allah kita pengenir katan si sagiang kaya ayam mana nianna kap kegedamasi sagiang kutua kalak gian kaya kap kegedamasi sagiang kutua kaur gian kaya kap kegedamasi sagiang kutua ayam mana nianna antun ini bana kap kekurangi si ku mga tamu ko minsan na igira na so tamu ketanu na miya kalala na minsan na kekurangan minsan na malak so pasayan na minsan na may to so pasayan nagianan ating mani wallah na palayanan ini tepeng wallah palayarkan wanan ini tepeng nagugiyang kutwa kap kekurangi si ku mga ginawa agianan so kap ken ukapatay patay si karumangka patay si loksaka patay si wataka patay si pangaringka tapang penanan wallah na tapang penanan wallah nagugiyang kutwa kap kekurangi si ku mga unga asapad
na sama na yan ami susuga tarkatanwanan aso mga sapa di tanu gua ni ami makapiapi kau nga na imanto na daaban yan ipagunga masalah pena amungan na ayam anan yan na puli po agi ang kutwa ungan yan nagyanan na mga tapanganan wallah urian yan na piyaka urian wallahu ta'ala tingin manai wabashiris sabirin na pamanutuling ka sama pia agi ang kutwa mga tao ang mga sasabar ayam anan yan nagi ang kutwa mga sasabar siya barira nagi ang kutwa mini sugat kiran at pangapunci wallah siya barira nagi ang kutwa ayam anan yan na kaya gidabainan sa agi ang kutwa kalak na sawan siya bariran agi ang kutwa ayam anan yan na kabupakagidamiran sa kaur siya bariran agi ang kutwa kapwa kurangi kung mga tamukiran siya bariran agi ang kutwa kapwa kurangi si kung mga tunganay mga ginawa siya bariran agi ang kutwa kapwa kurangi si kung mga sapad nasiran sa mga tao apa kaparuli sa tutul amapya apu na si wallah subhanahu wa ta'ala agianan suaya maknan yan nakambalas sikiran wallah ay balas kiran wallah agi ang kutwa balas suaya maknan yan nakiya pakasabariran nalani man agi ang kutwa katun wallah atigan manay innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab mata natig wallah itu man din kung mga sasabar agi ang kutwa balas kiran sa ayam maknan yan na adad na ay tungan yan ay umataw ko itungan yan na subsu Allah subhanahu wa ta'ala na alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ang tawagi ang kanan ang mga sasabar yang kanan ang mga sasabar asya bariran cukini sugat kiran usawan na gusto kalak mga sasabar asya bariran cuaya maknan yan nakapagdamairan ko ongos sabab ko kada tamok mga sasabar asya bariran lagi ang kutwa kaya kuragi kung mga tamukiran na kaya kuragi kung mga ginawa na kaya kuragi si kuya maknan yan na mga tawa mga unga asapad ang tawanan na mga tao na ayapitir wallahu ta'ala alladhina idha asabathum musibah sirano tuating manai wallah na igira miya sugat siran at tiyuba tapang ating manai wallah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na ayad iran teron inna lillah mata na sa kami na tangang kami wallah ayam na yan na sa kami nakapar kami wallah wa inna ilayhi raji'un nagumataan asa kami narong kami pagandud ginan ni mga tao mga sasabar iram ya sugat siran at tiba na ayadiran ni matero na sa kami nakapar kami wallah sa kami na si kami pun ko wallah subhanahu wa ta'ala sa kami na ayam na yan na wallah subhanahu wa ta'ala wa inna ilaihi raji'un nagumataan asa kami nasi kami rakanya na pagandud rung kami ayam ananian na pagandud ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun sabab sagiang kutwa kia sugat tiran at yuba dia sugat tiran atap pang namisus sabar siran na ini rupa pen wallah giang kutwa ulaulairan adiran nakasabar nagiang kutwa nagiang kutwa diran teron igira manutwa miya sugat ciran at tiuba na antu na ibalas sa ini bagay kiran wallah na ayabalas sa ini bagay kiran wallahu ta'ala na tiga naman na wa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah siran manatig manay wallah na bagian nira nagiang kutwa maap na gurida min rabbihim apun ko kadnaniran apun ko kadnaniran wa rahmah nagulimu nagulimu wa ulaika humul muhtadun nagusiran manatig manai wallah nasilan imanga tao apo pumakakadag sa Turan siran imanga tao pumakakadag sa Turan sadun sa tao ama sabar si ikubetanian si ikub kisugatun at tiuba akapipia ginawa antaka tiuba ayam nanian na kasasakit sa ginawa kagda maka agi ang kutwa masakit akapagintaw na amay ka subaraka na mapambagian na kagiang kutwarila apuno si wallah subhanahu wa ta'ala nagugiang kutwa maap nagugiang kutwa limu ayam ananian nasipa kapun wallah subhanahu wa ta'ala nilani manutu agiang kutwa ayam ananian na antu na iniba nalimur katan wallah si sagiang kayap kisugat rakatan mga tapang
na paler katanunan limu wallah subhanahu wa ta'ala upama kung sa katanu na pagkasabar tanu sa giyang kutua tapang rakatan wallah subhanahu wa ta'ala giyanan ayama na niyan na lagi dagiyang kutua katiro mga lukos tanu at tigiran man na iya di kad makapuntaw kupun diyong amapuro uding ka kapanagidiso ayama na niyan na antunay ni ba na totoo margin ating mga lukos tanu aya kakisampay nga sa giyang kutwa mapura pangkatan nakasagadan na kagiyang kutwa margin kasagadan na kagiyang kutwa kamarginan akaya pagintaw si isa giyang kaya dunia yanan aya maanan yan na antunay iba nakakisampay tanong si iku surga wallah mapura pangkatan si iku surga wallah subhanahu wa ta'ala at tigran tanong agiyang kutwa aya maanan yan na mga tapang rakatan wallah subhanahu wa ta'ala sama niya namiya kada kalara suwi ipitapangrakatan wallah itapangrakatan wallah sa mga karumatano ipitapangrakatan wallah sa mga watatano ipitapangrakatan wallah sa mga muryata mga tunganay tano ipitapangrakatan wallah sa mga lulutatano ipitapangrakatan wallah sa mga lukos tano ipitapangrakatan wallah sa mga dugangan tano sa mga tamong tano so kada tu tano so ayaman aniyan na mapiti barangan ang mga barandia paler katanuanan ito pang wallah subhanahu wa ta'ala o kasaksis ka agyang kutwa ayaman aniyan na tapang imbagir ka wallah isugatar ka wallah subhanahu wa ta'ala nilay di managyang kaya di tano kapagintaw sa diyang kaya dunia diyang kaya kapagintaw tano sang kaya dunia na ibarat tu batano pagi ibarat si sagiang kutwa ka kelas kapagi eskwela na itu ay kapag-graduate ka na daang ka katapangan daang ka makapag-exam na makapag-exam ka naron kilay o ay taman akya panagumtaman ka ay taman akya subar ka anto na higiyang kutwa pisubaran sagiang kutwa exam na siyabar ka soturug ka siyabar ka agiyang kutwa galabak ka kaya makna niyan na tiyo ka agiyang kutwa ka pumatiya ka sa di ka kapag istalisa ay makna niyan nakapag-exam ka na ato na ikaparuling ka pakapas ka malakay grade malagi ang kutwa grade ka na may manaka di ka makasabar na ayak kaswa ka na mo magi ang kutwa ka pag-exam ka na bud na kiyalon sa niya agiyang kutwa awida akal ka kakapa kaya manglula di ka pa na makagraduate na lagi ang kaya ay makna niyan nakapagintaw tanong si sagiang kaya dunia tapungan tanong si wallah subhanahu wa ta'ala na pitru wallahu ta'ala tiyan manay am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumud ba'sa wad dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم وپamatik manay wallah natatangkad niyo apama kasundir kanu pamatik wallah natatangkad niyo sa ginawa niyo apama kasundir kanu ko surga ating manay wallah adar kanu nakapakatalinguma waya makna niyan na kipusan usiran to miyaw na aniyo ci kudar kanu nakapakataling ma agiyang kutwa lagi do umiyak kataling ma kusiran to mipus kumiyaw na aniyo massatuhumul ba'sa wad dharra minisugat kina nagiyang kutwa ayama na niyan na giyang kutwa maluwag di nagiyang kutwa malabud nagugiyang kutwa masikot hatta yaqula wazulzilu nagmiaru rayasiran hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'a mata nasrullah sataman samyatru di matru o sugu agiran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagusu siranu tu amiaratia apdian siranu tu amiaratia apdian mata nasrullah anda sutabang wallah subhanahu wa ta'ala na pitru wallah atiyan ala inna nasrallahi qarib tanu dan nating manay wallah kamataan asutabang wallah subhanahu wa ta'ala namarani ayamanan yan naditanu tatangkad ni batanu malay paratiya
Ubat tanu tangkada imala agiang kutwa paratia tanu si wallah. Udi tanu kapanaga dia agiang kutwa tapang apa na si wallah subhanahu wa ta'ala. Amay ka ayak tatang kadang ka sa ginawang ka. Namala kay paratia. Uwiid na dabar ka kisugat ang mga awidakan. Nagu mga tapang dabar ka kisugat ayam ananian na tiwa. Na ubang katang kaday batika. Kuri ka agiang kutwa paratia ka. Kainu ka pendi tepengi wallah. Agiang kutwa paratia ka napaltik. Giang kutwa paratia ka na di benar aparatia. Basta sadin sa tao ayak kana lian sa ginawa niyan na mala iparatia na mala agiang kutwa tapang ay pitapungun wallah subhanahu wa ta'ala. Sadin sa kalatan iparatia na kala at tapang rakatan wallah. Na sadin sa kaitutan iparatia na kaitu at tapang rakatan wallah. Kaya ayak pagilin wallah nagiang kutwa sisiku mga pusutan wa paratia. Ayak pagilin wallah nagiang kotwa tatang kadang tanwa parati at sisisagiang kaya mga pusutan. Nagito isabab pa ay maknanian na patupungan tan wallah sisagiang kotwa ay maknanian na di tanu kapagintaw sisagiang kaya dunia. Igira na sumanga tao na masugat silan at tapang namada kala di pa kasabar. Iptapungun wallah agiang kotwa kada tamo ka di kapakakan sa mapia panganangkan. Nati pangangkawallah nasabab sagiang kutwa dang kakapakasabar dang kakasabar sagiang kutwa ta pangangkawallah na antunay miya suwayan nalagid nagiang kaya mau ulaw latanoy manto sabab kumiyada ko tao agiang kutwa kasabar si sagiang kutwa ta pangangkawallah subhanahu wa ta'ala nakagidis kaniyang pakakan kagidis kaniyang pakalaba na ayat siwayan na sumiyalid sagiang kaya kapriba sumiyulid cagiang kayakan degang sa siyabu sumiyulid cagiang kayakan degang sa piti barangan ayam maknanya na dikakan nagyuto na kanin o to sadas kanyan makasaksis si sagiang kutwa tapang ini tapungun wallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa man o bagiang kutwa di kapakapaman ko utaw na ba ayam maknanya na ba di pakakan na kapupakakan. Kenapa man uba ino di makasina sutaw kabaya maanaw to na baya sa kanya na di pa kagaga mga rumah kadang penakarumaw tao na di pa ni makasina piya ka mga sa ini kenapa man uba aya adi ikapaka antunay di ba na paginong utaw na bagyang kutwa aya mananian na antunay di ba na rata ginawa niyan kena kaaya mataan na inwanan di bang gulaw tao inu di makasina, inu di makapamanko, inu di makapaginom ayamataan na des kanian makasaksis sa giyang kutwa tapungun wallah nagkurang agiang kutwa paratian yan kurang agiang kutwa paratian yan giyan na ipapagilin tanong sa giyang kaibtatan kaupama kaditano tapungan wallah upama kuda at tapangrakatan wallahu ta'ala na ditan maknal uanda taman agiang kutwa paratian tanong sa ikwallah na maluniwan pupanda pati batika inu di makasina so tao kabagi raw man yan ay pernah kada kala na pasisina na adna karumanian piya ka mamasa ay pernah kada kala na pasisina na adna karumanian ay pernah kada kala na apa dagang sa siyabu na ayama na niyan na adna ka kanian kenapa tungan ya kemarmanan na inu to di manggulula ay sabab na kaya giyang kaya lang wan taman adi tano manggulula si sagiyang kaya dunia na palay anan tapang wallah ay petepeng rakatan wallah subhanahu wa ta'ala iptepeng rakatan wanan wallah naginan ikailangan si rakatan sagiyang kaya ayam ananian na betadjan giyanan ikailangan si rakatan sagiyang kaya betadjan giyang kaya ditano kapagintaw sagiyang kaya dunia kailangan nagiyang kaya mga ginawa tano na ayam ananian na adi tano katiti kayan tano giyang kaya mga ginawa tano kita no di mang geda-geda agi yang kaya mga ginawatan. Aya man niyan na mapang geda-geda tanu agi yang kutwa betad tanu. Agi yang kaya betad tanu di tanu kapagintaw sa agi yang kaya dunia na pala-pala tanu ron sasagad na tapang say kun di tanu kapagintaw. Ubang katatang kaday tika malakay tamok. Na kanabar kay ni tapang wallah tamok kanan. Ay tipangang kaman wallah. Wanto agi yang kanan kaya bagir ka wallah sa aya man niyan na kakawasaan. Pagusar na ka si kuy ka sesuatu wallah gitu ni kapepengin syukur ka wallah subhanahu wa ta'ala anta kagagiang kanan ayam nanian na diingka aki apakakwang kasatamok na siingka pagusarasi sa giyang kutay kerangit wallah nakuna
Malu tanu di gede-gede na ginawa tanu ma. Agian kaya di tanu kapagin tau sisa agian kaya dunia. Sikat tanu na aya ka sa sabuta tanurun. Nanti kita nu aba aya buat tetepengan wallah nagi yang kotwa aya makna nian na dipakakan. Kita nu katawan nagi yang kotwa kanulu agi na katanu na tepeng na katanu penanan wallah. Tepeng na katanu penanan wallah. Weno pengin syukur ka? Anta ka aya makna nian na pagungkir ka? Eno penggelebakan ka agi yang kotwa subur ka wallah. Anta kaya makna nian na sangka na agi yang kotwa ini subur ka wallah subhanahu wa ta'ala. Lagi ya. Di tanurun gede-gedean lagi nawatan. Anda tanurun mata taman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namia ka isalungan. Namia ka talingon Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mia panutula ya Imam At-Tirmidzi. Nah, tiga mana ini? Kaya maka taling masuk Sa'ad bin Abi Waqqas si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an. Ayun nasi asyaddu bala'an. Antawa aku mga tao itantu amin itaraloso tapengun wallah. Antawa aku mga tao imailot agi ang kutwa tapengun wallah subhanahu wa ta'ala. Nanto na ipitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina al-anbiya aya pinakamala at tapengun wallah ta'ala na sumanga nabi. Ginan ipagampagan iti pengan wallah. Sumanga nabi. So Nuh alaihi salam ini tepengun wallah sumuria taunian diskan yang perhatian lagi yang kutwa watayan agi itu sesuai yang maknanya namini garan na bersih lagi yang kutwa masa kepang ni sabangkit Nuh alaihi salam niya kadak kalau mga nabi ati penganciran wallah subhanahu wa ta'ala ugid na miya kasaksi siran na kagi misubar siran si sagi yang kutwa ay maknanya na ini tepangkiran wallah subhanahu wa ta'ala. Supaya makna niyan na Yunus niya lam da seda. So anto na iba na Yusuf niya kapira puluragun si sa kalabuso. Saya makna niyan na kiya kalabuso. Supaya makna niyan na Sulaiman ti pengan wallah amada kali idarudupa na aya makna niyan na anto na iba na agi ang kutwa kada kalian idarudupa na din makailay sa muriataw. Ini tepengun wallah agi ang kutwa pitiru iya na ibta tingin sa kapur Allah kapalaya ka na tingin manay anto na iba na mapanggulaw na sukadi yata ka na kung mga karumakan na kumabubas na gawin nagupalaya silang pa na karimbit ini tapungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala suwaya mana niya na nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam gina ni pinakamalakiran itapang so Ibrahim na ini tapungan wallah siyang kau mga pagataw niyan ini itugiran si sagyang kutwa apoy. So Musa alaihi salam yang kutwa kaya pakapunta gina ng Fir'aun niya kadak-dakal. So Ismail alaihi salam ini tapungun wallah kaya sumbali yaw niya maiyan na surabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aayama na niya na ayad na sumiyang kauna si sagyang kutwa din niya nakapanulun na subapaian siyang kawayama na niya na Abu Lahab Kisagiyang kutwa masa atirunun wallahu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin pakay katiarang ka nagupakay ng kaangka panulunin ka suwaya maananian na mga pamilyang ka mga dudusig ka namiya kay salungan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tuminindig si sagiyang kutwa palaw asafa na tiyawagyan sa mga Quraysh ya ma'asyara Quraysh hay mga Quraysh na inukano saya di ay mana niya na pagubay ka adna pa kalangkap ang Qur'ano niya makaw sa mga Quraysh na iilay ni ran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya kububay ni ran Rasulullah kaya sa kanya na ay mana niya na mapi paparangayan kasasarigan mapi kapakin dulu na mau mo ko salakaw di salakaw ya kalangkap kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigin manay o pamatigin nakaturong Qur'ano adna pa kau marakanu apa telengid apa narabusawang kanunian perhatian aku niyo niya kagiraw sumaka kuray sa tigiran na perhatian mi saka kaya mana niya na saka nakasasarigang ka saka nadabang di ka na baka di pamrak di ka di tiru sa benar na upama kuad na tiru na karakami apa katalinguma apa telengid apa narabusawang kami niyan na perhatian na mi saka naurian niyan na mi tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata na saka na tingman ay Rasulullah
nasugwa ko tigin wallah ay sumpay akrakan wagi ang kaya pesimba niyo na marataya aya makna niyan na yang kaya ulaulan niyo nakapan ako tu namiya kagilo su Abu Lahab alihada jama'atana o pamati ko Abu Lahab na ginamu isaba pa ini timo kar kami gibu yang kaya pakalang kapan kar kami na ayang kar kami bu ini timo natigo Rasulullah away namiya kagilo su Abu Lahab tingina tabban lak miya binasakan na kaya tingin mana yung Abu Lahab nagi tumini turun nagi ang kutwa katir wallahu ta'ala tabbat yada Abi Lahab wa tab miya binasa sutangan waya makna niya na Abu Lahab nagumiya laklak yung kutwa kaya sangka niyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagi na aya pagang-paganay api nakamala itapang si iku mga kad nu Allah si iku mga urip nu Allah ta'ala na suwaya makna niya na mga nabi so mga nabi na sinan ipinakamala itapang summal amsal fal amsal uriyan yan na ayam mana tumutundugun sa kalatapang na sadin sa ayam mana niya na manurun makasasaginda ko mga nabi ayam mana niya na sumanga pagtawiran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat tumutundugun sa malatapang ayam mana niya na tepungan wallah subhanahu wa ta'ala na sumanga sahaba uriyan yang mana sumanga tabi'in uriyan yang mana sumanga miyamaratiya diyanan ayam ananian na kaya pakapupang katagiang kutwa antun na inibana tapang wallah subhanahu wa ta'ala sisagiang kaya dunia fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi so kung so tao na patepungan sa sadin sa ayam ananian na diyang kao kapag agama niyan patepungan nun wallah fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'u upama kagiang kutwa kaya pagagamanian natinas agiang kutwa kaya pagagamanian na mayro tamamu agiang kutwa tapungun wallah wa in kana fi dinihi riqqatun o betuli ala hasabi dinihi na upama ka malu adin ayam ananian na malu kaluluka agiang kutwa dini na kapagagama na tepungan sa kanian wallah sisa agiang kutwa diyan ka ayam ananian na paratiyan yan sik wallah فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة din kepalaguyan utaw so tapang nagutiwa din kepalaguyan utaw so tapang nagutiwa sa taman sa din yan kaganatan agyang kaya ayam ananian na lupa sa kanya na daaban yan dusa ayam ananian na amay kasaka na sibar ka wallah si kulangun utapang ka wallah subhanahu wa ta'ala na dingkad na kaganatan agyang kaya kalupaan sa taman sa dir kamada agyang kutuan dusang ka kaya miya kasabar ka liyan yung mana to kapakasabar kenapa kaya miya suga to sutaw atapang na tiga kaya murkaan kaya gimana mau ulaulatan asa katano mga maranaw amay ilitan so pedyan miya suga tatapang na nanari tiga kamurkay ka naditano kataw na gitu natapungon to Allah nagyang kutwa kapang giraw ka kaya murkaan nakapagaya sa kayo di makasaksis na siya kayo di makasaksis sa giyang kutwa kaya sabaran yan ako tapungon Allah subhanahu wa ta'ala na malutan ako ng gida-gida giyang kaya kapagintaw tanong si sagiyang kaya dunia ayam na niyan na mapapanutan wata pangapuno si Allah patapungan tanong Allah si sagiyang kaya di tanong kapagintaw sang kaya dunia madakal agi ang kutwa tapang rakatan wallah subhanahu wa ta'ala miya kay sa alungan adna sa kataw mama miya kataling si ko Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala napitiro yan natigyan na ya Aba Abdillah hayatigyan Abu Abdullah ayyuhuma afdal lirrajul anto natigyan imakalalabi si ko mama an yumakkina fayashkurullah azza wa jal aw yubtala fayasbir anto natigin ni mapia sa giyang kedua maka lebih sa giyang kedua mama suwatigin sutaw akaluluagan namiyangin syukur ku Allah anta ka sutaw amia sugat atapang nami sibar andi maka lebih sa giyang kedua tig mana iyo agi ang kutwa mama ini pakai siyan si ku Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala na ayam ya tiru Imam Shafi'i na tigin manay la yumakkanu hatta yubtala di din kalau agan sutaw sa taman sa ditapungan wallah taman sa ditapungan wallah di natigyan kalau agan sutaw sa taman sa di sa kanya katapungan wallah
fa inna Allah ibtala Nuhan wa Ibrahim wa Muhammadan salawatullahi alaihim ajma'in. Kagi mata nati Rasulullah nati penganian sunuh nagu su Ibrahim nagu ti penganian su Muhammad sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Falamma sabaru makkanahumullahu fala yadhunnu ahadun an yukhallisa min al-alam al-battah. Ayama nanian na kagi sebar siran na tingmane wallah kagi sebar siran na ayama nanian na piyaka kepar siran wallah si sagiang kelupa piyaka tok na siran wallah piyaka luagan siran wallah si sagiang kelupa na ayama nanian na da ay sabu ayama nanian na banian mabteru ibas kanian pakalidas si sagiang kutua masakit siya ayama nanian na dim sa dim na ileni mo no ti pangananan langon wallah. So Ibrahim alaihi salam sunuh na ini tepungun suwata yan dan yan din paratia sunuh dan yan paratia siyama yan na mimbengkit siran na miyak apas sunuh na damak apas suwata yan na sumamusu Ibrahim ini tepungun wallah suwata yan ayaman yan na su Ismail alaihi salam sasakat tawa wata yan ini sugun wallah sumbul yang ka ba na una na natapang ada na ba na una na tapang nasira ka tanong na miyaw masu iku kurban na dapat agaga kurban miyaw masu iku kurban no karidip kurban tingin ada kapapantagan ini buat aswatayan ini wali dapat kapag kikawata kay ni ada apirak miya kasaragun natigin na pumirt di suwatakan berarti tingin suwata ka na kailangan ayam na niyan na makapanimu ako o kagagas berarti na di kagagas o kakika piya ka mo masasubatan na dito miyatir o ayam na niyan na Imam Syafi'i adid na tigin na kaluagan so tao sa taman sadis kaniyan katapangan sa kaniyan wallah si sagiang kutua ayam na niyan na di niyan manggulula si sagiang ke dunia itu pengunutu wallah itu pengun wallah giang kutua margen basta mambu masak sisian giang kutua margen napa kapas itu wallah ta'ala tigian mana wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim itu wallah wa'adallahu alladhina amanu minkum ini diundi ini begaya kapasadan wallah kusiranu tuam ya maratiya apa derakanu wa amilus salihat nagu pinggil bakiran sumanga pipia la yastakhlifannahum fil ard samataan apakah bakasambi ini yang siran dan kulupa salagin ukia pakasambi ini yang kusiranu tuam ya maratiya apa dekiran siranu tua miya marati pedikiran siran untuk apa pedikiran nah lagi na aya maknanya na basta maka sabartan si sagiang kaya kita no kapagin taw sang kaya dunia na aya maknanya na antun ini bana pakap keparantan wallah sagiang kaya liaw ulupa sakatan ipakatundug no wallah makap kepar si sagiang kaya liaw antun ibana kalupaan. Nah, so Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala na ayat teruyan na tigan manay wallahu as'alu an yaj'alakum mimman idha an'ama alayhi syakar so tigin so Allah na pangrinak no na tig manay Ibnul Qayyim pangrinak na tigin si wallahu ta'ala akabalu yan yarkano ama padikano si sagiang kutwa tao igira ini pangalimu na di sebar igira ini pangalimu na di mangin syukur manalamat wa idza betulia sabar nagu igira amia sugat atapang na di sebar wa idza aznaba astaghfar nagu igira amia duca na di mamang ni sarila sik wallah fa inna hadhihi al umur as-salasa inwan sa'adati al-abd kagiyang kanang kun atlo ayam ananian na mga ukit nagyanan idarpa ipetugum piyaw uripan wa alamatu falahihi fi dunyahu wa akhirahu
naguginan itoos sa ayam ananian nakatutagumpian yan kudu ini ayan agutsualungan yan amawri wala yanfakku anha abdun wala yanfakku anhu abdun anha abadan nadican din ke belag seuripun sadayun fa innal abda daimun at-taqallub baina hadhihi al-atbaq ats-thalatha qiyamatan asuripan nasibu di makakli-kli sadayun si cagiang kanan at talo pangkat aduna giang kanan talo pangkat giang kotwa igiramya kaya bagan salimu so taw na di manalamat nagu igiramya sugat atapang na di itu di sebar nagu igira ayam ananian na igiramya sugat atapang na di sebar nagu igira amia duca nadi mamang ni sarila seik wallah subhanahu wa ta'ala sabub kelinggi-linggi agi yang kanan giang kaya uripan si sagiang kanan aka sebar seiku tiuba kapangin syukur seiku limo giang kotwa kapamang ni sarila pun si sagiang kotwa dusa nah gina amai kamada taru sagiang kanan atalo naden natunan tanu seiku katugumpia di tanung bebenung si sagiang kaya dunia di tanung tegumpia ana manegap tegumpia tanu di tanung san para saksis Mia suga takalimu na diga ketadaman wallah. Mia suga takalimu na diga kapenalamatan wallah subhanahu wa ta'ala. Mia suga takatapang na diga pakasabar. Diga kesabar lagi yang kotwa ini tapang raka wallah subhanahu wa ta'ala. Inuman malai balas. Agi yang kanan ajihad. Si ikulalang wallah kagi yang madak lagi yang kotwa tapungun wallah. Mati tigir kagi yang kotwa oran. Mati tigir kagi yang kotwa alungan. Yang kotwa kap keburingir ka. Yang kotwa kapka kurangi kotorog, yang kotwa kapka kurangi kukakan. Gitu mampu ipiteru Nabi sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao akapantagan sa kapatay si ku jihad. Si kulalang ku Allah subhanahu wa ta'ala na aya balasian napakasulod si ku surga. Iprilaun wallah yang kotwa mga ducanian sa aya budirun iprila wallahu ta'ala na yang kotwa utangyan ay inutangyan ako pagarinyan. Giyaw gitu nudantan. So utang nataman sa ditan o kabayadan ko katatagutan ko dunia na makaumatan sa alungan na mauri na api apa kasulga ko surga na kesalangan din kernakan jaging ko takap surga ka kagiging ko utang ka kagiging na nakabnaranan uwaya makna niya na manusia kabnaranan manusia api aya kay utangan na kana Kristiyan panamaring kay aya makna niya nakabiyading ko na sumumin napkasugat sa kanian at tiba uli natapang kaan malalasay ang kuto mga dusa niyan limo no to wallah yung mo to kapkasugat tanwa tapang na limo katanwanan wallah ngayon anda katano malalas so mga dusatan anda katano malalas agi ang kuto mga kadustaan tanu warifaatun li darajati naguampan may puro agi ang kuto pangkatan yan si salungan na mauri taman sa ayak kapkad na giyang kutwa tapang wallah na andi makasenggay agiyang kutwa tau asuti igalbak agiyang kutwa tau amarsik igalbak iyanan suaya makna niyan na antunay ni ba na mu'min mapaparatya si wallah subhanahu wa ta'ala na biya panutulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pitru yana sukun Nabi sallallahu alaihi wasallam sukun Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitru yan tigana man yuridillahu bihi khairan yusib minhu sadin sa tao akabayaun wallah sumapya na tepengan wallah sadin sa tao akabayaun wallah sumapya na tepengan wallah nauna inu kanop kerarang iti gira miya sugatakan watapang laboro ni gira adna miya tayah miya kadak-dakala di indudangin di manaro-manaro sa giyang kutwa din niya nakapanaro na maka ayamap mamaanan niya nasasangkaan niya na giyang kutwa tapungun wallah subhanahu wa ta'ala di manaro-manaro ay daw na inu kay ni petay inu man na igiraw manaya mga barang-barang nagtaro niyan dapat na siya kimiyatay dapat na giraw manaya ay kanabaw tumumin ay atutu mu'min na giyang kutwa yamanan niyan napkasabar yan na giyang kutwa tapungun wallah na inu ko to di maka ndudangin igira manuto miya makatapang wallah subhanahu wa ta'ala di kan di ndudangin na sebar kak wallah ano ka maparuli agi ang kutwa balas apu nasik wallah
anu ka maparuli agiang kutwa rila wallah subhanahu wa ta'ala sagiang kutwa kia sebarakah kia sabarang kasan kutwa tapang raka wallah subhanahu wa ta'ala. Nah nagianan ayam niyan na pupugilin tanurun aginawatan yang kaya barang-barang na mga tapangrakatan wallah madakal sa tapangrakatan wallah subhanahu wa ta'ala ugaid na ayat na kadaklan na di pa kasaksi si sagyang kutwa tapangun wallah dahil man naging kaidarpatan isa marawi barang-barang na ini tapangun wallah na ayat na kadaklan na miya failure ayat na kadaklan na miya failure pagampagan na ini tapangun wallah naging kutwa di ipo sa luya irisan ay pagkalut kami akalala talubo may ko makapatulan na pumangir so kami makalala uda ay na niyan napagirisin do kami kasi masamya mula ini bunta dengan saging utami akalala galbo na tembuna na ka pamanadid no tumasuba pamikiran umranaw kagigyang ko tadi ka kakateda si sagyang kay dunia ang anak niya nun sama pita na miya katamo ko na niadap man ito na miya kau masuk tako at tigila na sa makakuha sa tako aya kalayan na gilaw man 2 kilo 3 kilo nakataya na nauman isa na miya ngalasan miya makaumasagyan na mga kalasan sa wao bambaran di mamangilay sa tako aya man na niyan nakagya ko na ipakatamo ko nakagya matimo ira na bayrang inayam sa walay kadi magpusa na upman makamasok ko nagiyan tama sa mini sampai rakatano mga anto na iba nagiyan kaya kapa naginan silan din pala yung makatapang makasaksis to tao kagigyan ko to ayaw man niyan na di ka kutuda sa giyang kay dunia na mini sambi yun na katan mo ayaw man niyan na miya binasa swingid tano miya binasa sabab sa giyang ko to di niya nakapakakan sa dusa yang kutwa yang maknanya nak kipa penuh lagi yang kutwa dosa na ayam maknanya na miya binasa nasagi yang kutwa kia binasa niya na tama ni manto na ada penakarga isu mga tao kata ibu beguaya na ayam maknanya na piyang atataguan sa konser tamarawi na di itimu-timu sububay mama na di siraru di berang-berang lagi yang kaya kadustaan ayam maknanya na pupakataling masih kumangingiddan margin cokap pakasaksistan kagigiang kutwa ayam makna niya nasa katanong na di tanong pa kasabar igira na apkararang itam sutaw sa giyang kutwa tapungan wallah igira na apkararang itam sutaw inurakan na yan tapungan wallah saka na bara sambayang ako inuwa ka na yan mau ulawla saka na di kukudan sa sambayang bara puasa ko miyarati ako wallah inuwa ka na yan masasagad inuwa na masasagad katipangan wallah pura parati ang kanan tipangan wallahu piu lagi yang kana sambayang ka tipangan wallahu piu lagi yang kana di ka pamuasa amay ko bangat na ayaba na niya nababaluya anto na iba na dalina sagi yang kutwa di ka kang gilba ka sadusa di nga di terway tika inurak na yakin in wallah inwa ko ay pakasyo kita wallah inwa ko ay ayaba na niya na inwa ikwa wallah sutamo ka kan kagi na natapang rakanan wallah subhanahu wa ta'ala tapang rakanan wallah nakagi sabab sagi yang kutwa dang kakapakasabar dah ka makasaksis kaya di ka didangin inu berasan bayang ako na inu ka na mo ulaw na madakal pa na pangido tawa tigi na inakuda ako pa ng bayang naman ako itamok aw namiyan ng bayang ako na tamok akan tipangang kaman wallah sagi yang kutwa ayama na niyan na anto na di ba na paratiyan ka dahil naman nagi yang kutwa ka tino Nabi sallallahu alaihi wasallam Ida ahabba inna Allah ida ahabba qauman ibtalahum mata nasu Allah taala na igira kia bubayaan yan so pagtaw na tepungan yan sila igira kia bubayaan yan so pagtaw pupuna la mata kakap bubayaan kami su Allah inu kami semini suwa tagi yang kutwa tapang kamu bayar kau tu Allah subhanahu wa taala na inu kay ni di makan didangin inu kay ni di makaperangit inu kay ni di makaproblema ading ka di ayama na ni na penuh na ako mga tao so wida ka nakaku ini tapang raka wallah dapat na sutiw barakatan wallah ang giyang kutwa tapang yan nakatan na si itan di penuh na si wallah na yaka penuh na tanurong wallah na subartan wag yang kutwa tapang nakatan wallah api ikialang ganyan na perhatikan sa api ikalaya to kagagawi kalibutong mo kagagawi na adong oras na kapita
Ha? Apiam pakarawa-rawa ang kadin su kagagawi, malibutang ko kagagawi, na para tiya kanong sakapita mo. Pakaliwanag mo. Na natiga, inurak na yung man na ikuan. Di ko man ito ba? Tanatunay niya bunin kilo tagi ang kaya ayaw mo na niya natapang nakan wallah. Nasuma na rin suwaya mo na niya nakagagawi, nabaniw di kilay. Igira miya gagawi. Asadin adin di gira gagawi. Nailan niyo man igira gagawi. Basta ayno pan makalibu-libu tang so kagagawi ka karino to sa magan akakapita yan. Ino pan makalibu-libu tang. Nailan niyo man to. Ino pan miya kalibu-libu tang so kagagawi ka magan mapita. Nalagi dito suwaya mo na niya natapang rakatan wallah. Ino kapan na ayam na niya nakapasapasangit sa giyang kutuwa tapang raka wallahu ta'ala karina sa pakasaksis ka. Okay, nagupong ari sibar. Kaya mana niya nasisagi ang kutuwa kaya pakaw man yan sisagi ang kutuwa ka kergenir ka. Na ayam mana niya na mi problema ka ayam mana niya na pipenuh na ka kung mga to so wida ka na kasi ko tapang raka wallah. Na mara ginuba ka makasaksis. Mara ginuba ka makasaksis. Ngayon magi kadaklan. Kaya ayam mana niya na anto na iniba na tapangan sa kaniyan wallah. Ayah buah pasak yan yang kudugangan yan na 2,000 1,000 mansalungan tepangan wallah 2,000 1,000 mansalungan na yan 5 pesa na tingin na dia kusi makakan nagunia na mau magi yang kaya padugang sa siyabu na tingin na pakapada kung kau nakamaga na nanay pakatamo ko lagi na ni mau ululatan na sabab sagi ang kutwa ayah makna niya nadang kakapakasabar. Nasi ingkay inuduga ginawang kako kabinasan nanto na imiaswa ka si kami pencagi ang kutua di pepalawi di mga penar-kudar pa ayam na niyan na benar ako miyakatan mo ko na di matero kau tu siya kita miyakatan mo ko tira na siya kianan ayam na niyan na misoswa ka si kianan nangin natamu kaya napalay haram niya kapiya-piya pa di rektan kapan utudo mga tao sa di mapia lagi na niya ayam na niyan na di itanu di triningan lagi yang kaya di tanu kasibar si mga tapang rakatan wallah di tanu di triningan lagi yang kaya mga tapang rakatan wallah lagi na di tanu niya kepalawian ay abu kepalawi tanu si kuya mana niyan na tapang rakatan wallah nakapatay na mada kala di pakasabar so penda lagi niya kekanagi yang kutawida kalian niya gegede nakana baginan ay mana niyan na solusyon yan mana dia muntah dia pagi kita ka tiupuan ka ben wallah no to di makapagito tao dia na magita ko ben an mapukasan yang awidakan tikebis aba mana niya nakayam ya kapagita ka nakewa na kaswawidakan inawa na kaswawidakan ako dunia na kaya lumbukan na ka naging kuta awidakan si sanungan na moria pipirata ka pa komparasi ko waya mana niya na awidakan sa giyang kay dunia sanja tawa ting Nabi sallallahu alaihi wasallam amagito bunuh niya na ginawa niyan pagagatian na ayaman na ni na siya kaya na putaw alawas yan maka masalungan na mo rin na di niya isisukaan sa dayon siya kung narakadyan na alawas yan sabi man sa tawa ini pagagatian na tingin nabi na may tipu sa landing dayon sa dayon na siya kung narakadyan na di tipu sa landing dayon sa dayon nakakalat siya kung naraka saad na tingin nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao ayaman na niyan na ini pagagatian ako katatagwian ko dunia na anto rin iba na mininom sa duti dayon sa dayon na pupaginom sa duti si sagiang kutwa kapapadalmian si kung naraka na tiga pulawian na kasawida akal ko dunia ayang kabon na kialong buka nagiang kutwa pinakamala awida akal di kad na ayaman na niyan na di kami pembelag sa dayon na nagiyan na isabab ayaman na niyan na sumansu Allah na kepakaiman amagaga wallah asa katanu na pakakeparan tanu niyan na taban ng tanu agi yung kaya mga ridui kepakaiman na magkitido atan ako mga ridui na taban ng tanu sinan sa makaisi sa katabangan tanu wallah na yun di mapangulaw lah na tunay ka tinu wallah tigin dhalika walau sya Allahu lan tasara minhum upama man nating man wallah kakabaya wallah na yaman na niya napakadog niya naging kaya miya maratiya walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd Wina, wallahu ta'ala na tepengan kanunian, tepengan yang susah berderkan ko sabad. Tepengan kan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepengan to.
wan tawa mga tawa titua makna ni na penggula siku sungguh wallah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikadua kata Allah Ta'ala latina ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pamana aya katawiro no mga tao na disiran ipenderay nun siran. Dan nalabut kiran imbaga kasiran sadad nalabut kiran sagiyang kotwa di nung katuro piarati emis wallah na disiran tepungan wallah. Basta magda makasaginawan ka sakana malakay paratiyan na siguro duwang ka sa ginawan ka sakana tepungan ka wallah si sagiyang kotwa paratiyan ka si wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyan ni piya kauriyan wallah Peter wallah wala tayasu min rauhillah uba kanu pekeda isa inam si kulim wallah subhanahu wa ta'ala uba kanu pekeda isa inam kulim wallah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirin. Mata dunia ada tahu pekerjaan sa inam si kulim wallah subhanahu wa ta'ala rumwar ko pagtaw aya maknanian na miya manangka mga tao asumyangka si wallah mga tao aya maknanian na siyang kairan si wallah subhanahu wa ta'ala. Dito no kude sinam na dito no imamang ni sarila si wallah dito no disebar ko mga tapang rakatan wallah subhanahu wa ta'ala ko kapapadantan si sagian kay dunia anta no maparulia giyang kutwa balas apaka pon si wallah subhanahu wa ta'ala anta no anda katano kasambi wallah sa kapepiya ginawa agiyang kutwa ini tapang rakatan wallah amasakit ko dito no kapagintaw si sagian kay dunia. Wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.